امکان کا آقا ہے، امکان سے پہلے ہے، امکان کا آقا ہے، امکان سے پہلے ہے، امکان کا آقا ہے، بابا امکان سے ہیلو ٹھیک ہو بٹو فرائشو ایدری امکان سے پہلے ہے، امکان کا آقا ہے، امکان سے پہلے ہے، امکان کا آقا ہے، ہیلو امکان سے پہلے ہے کون جو نبیوں کے سلطان سے پہلے ہے۔ شاباش 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 بچہ جیوے تسی جیو مجمع جیوے بابا جیوے ایک کو دفعہ ہاتھ بلند کر کے حق دا امام یا امکان کا آقا ہے، امکان سے پہلے ہے، جیرا بولے زواری کرے، جیرا بولے بیت اللہ دا حاجی بنے، ہلو جیرا بولے او حاجی بنے، جیرا نہ بولے او حاجی نہ بنے۔ سونا نبی توڑی بڑی عظمت مٹھا مدنی توڑی بڑی شان بی بی آمنہ دلال توڑی بڑی شان بی بی بطول دا پاک بابا توڑی بڑی شان حسنین شریفین دا پاک نانا توڑی بڑی شان ہاں ہاں جناب عبداللہ دلال توڑی بڑی شان میں سطر پیش کریں نبی سنا بائی تیرا ہی گھرانہ تو بخشش کا سفینہ ہے، ہر وقت میرے دل میں تصویر مدینہ ہے۔ اللہ ہمیں بستے رہو جیرا بولے ڈبل جیوے جیرا نہ بولے میں ان دور سے کہری دعا مانگا یار جیرا بولے جیوے میں سطر پیش کریں نبی سنا بائی تیرا ہی گھرانہ تو بخشش کا سفینہ ہے، ہر وقت میرے دل میں تصویر مدینہ ہے۔ تیرا ہی گھرانہ تو بخشش کا سفینہ ہے، ہر وقت میرے دل میں تصویر مدینہ ہے۔ اول ہے تو ایسا جو میزان سے پہلے ہے، اول ہے تو ایسا جو میزان سے پہلے ہے بعد خدا لیکن انسان سے پہلے ہے۔ ہے بات خدا لیکن انسان سے پہلے ہے بڑی بڑی مہربانی پورے دا پورا مجمع زندہ باد محب زندہ باد عزادار زندہ باد جیرا بولے زندہ باد او جیرا نہ بولے او کیمیں زندہ باد جیرا بولے زندہ باد جیرا نہ بولے او کوئی زندہ باد نہیں میں شیر پردہ پیاں جیرا زندہ باد اپنے آپ نہ کھوانا چاہتا ہے شیر تیرے مدھے دے لکھنا چاہنا کون نبی سنا بائی ہے نور تیرا پھینک اور نور جلی جیسا، زہرا تیری بیٹی ہے، بھائی ہے علی جیسا۔ شاباش کوئی ہے کہندہ پھیپڑا ٹھیک ہاتھ بلند کر کے حق دا امام یا میں بسم اللہ کرا اللہ رے نبی سونا توڑیاں بڑیاں شانہ سنا بائی ہے نور تیرا پھینک اور نور جل جیسا، زہرا تیری بیٹی ہے، بھائی ہے علی جیسا۔ ہر لفظ شریعت کے عنوان سے پہلے ہے، ہر لفظ شریعت کے عنوان سے پہلے ہے۔ قرآن تیرے دل میں
रसूल के गुलाम हैं। बोलो सैयदी मुर्शदी, या नबी या अली, बोलो नारे हैदरी। अली अली। बड़ी बड़ी मेहरबानी। आओ सर चौड़ी का मेरे पास मैं तुम पहले आके मेरा अवार्ड याफ्ता नात थे जेरी मैं पढ़िए तो सदी विच उन्हें मैंने अवार्ड दिते। ओए ओए एडा बड़ा अवार्ड दे मैं रोजा दे मैं उत्ते आलम दे मैं आलम सोने दा दे मैं ते सर पाक दा मजमा मैनू दाद ही ना देवे। मैनू इत्थे दाद दी लोड़ नहीं, इत्थे दाद दी लोड़ नहीं, मैनू इत्थे दाद चाहिए क्योंकि शेर मेरा बड़ा है। मैं शेर तेरे मत्थे ते लिखना चाहना सुना भाई। सरवर से मुनाफिक है और नातिक का मन कह रहे हैं, नातिक का मन कह रहे जो उससे ज़ात का मन कह रहे हैं। नो 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 हाँ हैदरी ए तुसा इत्थे दाद दिती है तारी मेरी मुक्की होई है इत्थे दाद मिलनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा सुना भाई। सरवर से मुनाफिक है और नातिक का मन कह रहे हैं, नातिक का मन कह रहे जो उससे ज़ात का मन कह रहे हैं। सरवर से मुनाफिक है और नातिक का मन कह रहे हैं, नातिक का मन कह रहे जो उससे ज़ात का मन कह रहे हैं। ये अपनी